Welcome to Jurassic Park. Oh yeah! Ste pripravljeni na prvi Dub Smash Battle? To je Renatka Natka, simpa bejba, ki rada pleše in obožuje Dub Smash. To je pa Alen, on pa rad unboxa stvari. Pravila so zelo simpel, 3 kategorije, imamo vsak en video, se mi zdi, in pol na koncu jaz zmagam. Kdo bo najprej? Alen, ker bo on itak zmagal. Če sem se moral podeliti, v bistvu. To je Dub Smashing Pro. Jack, I want you to draw me like one of your French girls. Austria. Austria? Well then, g'day mate. Let's put another shrimp on the barbie. Upam, da boste cenili to, da moj je ful daljši in je ful težji. Jaz to zmeraj rečem. Eni je drugačena mehna punčka, ne? Ja, ne? Jaz se bojim, da bolj zgledam kot bricel. The sun will come out tomorrow. Je to moram večkrat delati. Let me show you how it's done. In tretja kategorija je, da bova en drugem izbrala dub za posnet. Kako bi zgledal en idiot? It's all about the props, man. Jaz imam tudi prop, tebe. Okay. Now, I may be an idiot, but there is one thing I am not, sir, and that, sir, is an idiot. Now, I may be an idiot, but there is one thing I am... Še je zadnja in to je to pol. You are one pathetic loser. Hej! To je bil prvi Dub Smash Battle ever. Zdaj pa glasuj, kdo je zmagovalec. Ali je to Renatka Natka ali je to Alen Podlesnik. Zapiš v komentar.